Jangan jong television jana bami koi ta thonirwe sai na nubu jeng pungu ting sanai tong ka bisumicham the Tamilong Times the Gulf Female khani the People Chronicles tong ka bisumicham pai na lome Remekau the Gulf Female ko kum hilo bame Manipur Rural Development and Panchayati Raj Minister Yumnam Khemchan ta Union Home Minister Amit Shah re summons lautina Delhi gugante Khemchan re Amit Shah ta ariu khang Monday nung 1 PM jeng ko Indigo flight ko re takante muna meeting tai dala nai Tuesday nung dungkante tu na sakane Chandel district ko nai mai naga mai trap ru nakanai re kariu mai form Chandel Naga People Organization re gongni mai February 12 ko Mass rally khani 12 hours down tai Indo-Myanmar border fencing takai bam mai khani free movement regime lang kan mai ta nuni mang mai indau na takai khange to na ti thai kan the Naga ho roi Nagaland government ko kazinai mai stakeholder no lega phe na oil khani natural gas exploration tan hai ka ho na Naga mai goi khang economic independence hai tilau khang jangoi kan the Asai World Cancer Day ko Samar Fall Medical Camp Tamelong District khani new Nungneng None District ko takai kan the Manipur government reaching khani jeng incham na dai thau khang kum 2017 ko tai re karam gongkan tongai to na Chief Minister Environ Singh re sa kan the Manipur Inner ko Lok Sabha tong members of parliament subamai Dr. Bimal Kaizam re Manipur tong lam gaina parliament ko dalane te sa kan the President Draupadi Murmu speech dikan mai ko motion of thanks gan ko MP Dr. Koizam re Manipur issue ta sign da kan tongai to na cham ko hilowe India mai non USA ko illegal migrants na lungba mai gan finally ke pungu ta sai hai US military plane C-17 ko India ko phungong lo da kan the Donald Trump re US president su mai tang illegal migrant nun ta tai US kroi tilung in the khang deportation suna kan yu kan di thang indu ta dan mai khani phunghang dat mai tan hai ran na subam ne tu na cham ngai loba me Indian Prime Minister Narendra Modi ta US President Donald Trump re ariu khang invite su kan the kumna invitation tong lon kho Modi re Trump ta padan mai kanik February 13 nong US capital Washington DC kho gunna ariu puni the tu na cham ko hilo do me Asai tong kham mai sina mai na khau ting nei lam ni pain da lo me sai tong cheng mai 27 to 8 degrees Celsius ting rilong ni mai 0.0 mm pon rilong ni mai 11 km/h Asai tong ko bisu mi cham thu khori na ngal lo the zalo na ba me goi ta thon ko the